nikelela wena lenkawu wena wangigwaza wena kusho unyazo lwezulu ayibongo namuhle iNazareth wofika sizokukhombisa yona yingakho ngithe wena uyami entabeni uyabona uma unyuka phezulu usuzoyiyeke unaka umgwaqo obheke kumkhulu unhlangazi sathi uma zifika lapha efike iphumule khona bese zithi ukuthi idudu bese zithi right seshona phansi wabona ithempeli eliphansi lapho ubaba omkhulu agcina khona wanika isalukwazi basha bonke lapho lesi sidala kakhulu wathi salukwazi uyabona nathi ibhantshi engunikeza lona ufuna leli bhantshi ulivalele ebhokisini uligcine uyezwa asikho kuleli bandla lesalukwazi uyezwa salukwazi ngifuna leli bhantshi uligcine isazohamba ngibuye ngihambe kuyothi mase ngibuye kwesihlanu ngofika kuwe ngifuna leli bhantshi lapho amen mhlawunyazi lutho kodwa kade bebemeza awikhona entabeni njalo sathi maze sifika phansi kulelo thempeli kuthiwa inhlangazi lelo thempeli sathi maze sifika sithi siphi lesisalukazi engashiya kulo ibhantshi lami ubani kanti chef ithe ivesi ekade ifunda la ithe eqaleni wayekhona ulizwi wabe noThixo futhi ulizwi wayeUthixo ithi konke kwenziwa uye ngaphandle kwakhe akwenziwa ngutho olwenziwa amen uthunyazi akekho ozosa noma ozoyizulwini noma ozobona ubhombela uma engadluli lapha kimi yathi indlela kimi usaphila uma sise Fryhead njengoba sise Fryhead baba hamba uthenga edrobheni eFryhead izinto zami iyalunguza intombi sasithi intombi iyalunguza inhle ibuye ihleke iqhweba abanye akusondele bathi kanti unkosikazi akusondele nami lo muntu lapho sesizwenye ikhuluma ithi umuntu onjani ithi lo muntu bengingenayo ingane yomfana wafika ngenye imini wathi wena ngihlupha ikholwe enkonzweni le yakho ithandayo inkonzo Jesu ingane yomfana no yafika inkosi yakaNazaretha kule nkosikazi yafika yathi kade kwasa wena ungihlupha naye ingane engizokunikeza yona namuhla nansi ukhuluma esitolo kwa Pick n Pay uthi le nkosikazi leyo ngane ikhona iphethe inyanga ka9 ngiyitholile ayibongo kodwa unisakaba kwabona ungayiwa inkosikazi iyazizocela ingane enkosini uThingo ithema sitholile kwafike isikhathi yasihamba isiyokha amanzi njengalapha emfuleni esansi ihamba nesipakupako ithe isezansi isabantu bami menzela yashintsha kwankosi ayisa yahlabelela Paleme uJesu paleme somlandela awuyashintsho kanti kushe ekhaya khona kubo kuneqhumo yathi iyaqhamuka phezulu eqhumeni indlu siyawa indlu yathi phezu kwengane engaphansi kwalezi kulele lapho phansi kwaphela ukuthi uphakeme uJesu kwawisigubhu ingane yakijima yesala yathi faka emlilweni bayibamba nawe useya ingane yakho faka inkosikazi indlu singumlomo
esuke insizwe yokomkhize yagawuluthi oluthi kwaqala ebini sesahla sendlu kwaqhawa ngothi kwaqhawa ngothi kwathiwa ngothi kwatholakala ingane kuphansi seyijuluke imanzi ngaphansi emlilweni ikhona leyo ngane uzoyibona mayibonga Nkosi. Ufunani kanti wena? Ufunani wena? Inkosi yaManazaretha endodeni ethile esihambile emhlabeni kufike nye engumshumayeli izobika sengatshelwe bayayazi abasemthunzini uMnguni sihanjelwe iyahlala nje ithi hawu uMnguni uhlangane yayinduna le uhlangane nenduna usibonibani wathi hayi ngiyibona yathi kade hleli khona lapho na uhleli khona awuhlangana naye wathi lo Nkosi angibonanga ngizobika yena ukuthi baba usehambile emhlabeni ithi hayi hamba uyomfica ekhaya lo sengumfusile ukhona ekhaya hamba. Amen. Yathi le ndoda hayi baba ngishiye kumbiko wathi hamba usekhaya akasekho baba bathi hamba. Yathi ufike ubuze kuye ukuthi ngitheni kuye ngitheni kuye mawumficile ufike umbuze ukuthi ngitheni kuye ukuthi nginikeni thatha ibhayisikili isuke ekwazini yathatha ibhayisikili iyodlula empangeni iyodlula ecelele ndoda ikhona mayibonga Nkosi. Iyafike yabuza yathi Mnguni uqhamukaphi wathi sengibuyile ngibuye enkosini ithe inkosi angibuze mangikufica ukhona wena ngempela ukuthi itheni ku ithi-ke le ndoda ithe uHlemba ngingahambi angibuye ngise lapha emhlabeni unginikeza 30 neminyaka 5 ngiphila. Yayinamakhosikazi 2 lawo saba wena sebebaningi kakhulu isipani besithupha omama bekhaya yabuye yathatha abanye abayithupha baba12. Umthetho wakhe wabulawa ungaboze yogcinaphi sewuzala ogcinaphi yahlala 30 neminyaka 5 yalapho sihambe emhlabeni walokhu usasola njalo usasola uthe okade phethi nibuye ningibambe hayi angenzi kade phethe inkonzo enganeni ezadla amasi ngiyahlupheka ngoba mangikhuluma ngisesestimeleni lapho kwamasho ngangithi ingubo kuzoba eyami ukudla kuzoba okwami ngizogibelisa mina ekithi ngifike ngikukhombise lamalibo okukhulunywa ngalo ngithi yini kuzosho wena njengalamatshe ngithi yini le kuzosho wena ukuthi yiliba leli le yini bese ngiyibona litundwana uyabona ukuthi mina ke ngangizongena la lo njengoba kade ekhuluma nje ngabe sifunda incwadi kaJohane lizothi mina engikhuluma nawe inguye. Amen. Ngulowo mina owakhisha kuleli liba ithi inkosi ngiyamfuna ngisafuna ukusebenza ngayo yingakho ngithe khona umuntu wangiphuca into yami. Kodwa nganaye ngoba usebenza ngayo hayi ngiyamyeka. Amen. Ubuya ngibuyisele ngelinye ilanga. Amen.